Ahwefo me mo bibia kwaba ediba emergency Ghana TVS so adechi ade senior nsem na ebusiafo egusua ekoso na me the story bi ebefemo efa ye mami bia one ne brother ne ba ebepie mu ewo fidie mu hase na asem a omode bae ne se ne step son ene ne step sister no edi mpem agro na ye adwen se ye betu yensa e dia frɛ maame no ne step mother no ye be frɛ no ewo fidie mu hase na ono nso aba be kyerɛkyerɛ nsɛm sisi ano bema no anasa be mu ana onyin sɛ ne step sister no ye hu ne kyira kwan eni ntini ye frɛ maame na ebusuafoɔ nsɛm a efi story we echia banwo. This is the typical example of say udun hu eko join ni ebusua boni a nsunsanso obenya eninie so maame anase o papa ewujaw na uni kamafo a ebusuafo eja papa esanse mofrei maame ewujaw mo na kwan omo step mother no eje omo faso no ehun sunsanso na ama ababa wei akwakofa yefu ama maame no ene ebusia no enyo mo adwen se omo beka ho hwe nti ebusiafo yenko ne nkuti update no mo nsem na social news so be subscribe na wa like na wa drop comment no so comment section no come ho ne ko hwe video Benedicta danso Richard danso spend the love boache ehinu wo mu firi baaye emeduma manum na gina daka mu Emmanuel Kedanso every na mache dokunwura Frank boache fan boy fresh boy ono so eno no ohina wo musu egina mu emeduma kwa oda ina ife monkata nanim agina ni so amani nua bema ene na da ma na nyinsen musu kase pa awura etesai mane so na wo say nkwase asema na wudie no investigation kwa yense wo no unu nua bema ne da ya wonyim wie wo twe ne ho kora ne maame se wo twe ne ho kora chese wo mpese boy ne kro ba bia ba hwe no ade ana mo ye no fie ho no na se kire sen na mo fi se eye normal thing se wo maame oba wo ba me akowale no ne ba entumi no wo da na mo fi se eye de because wo according to maame no so ka kire wo se enwura ne ba ne dem na ne ba ne wo fe oka bibia wontie twe boy ne ho kora ya pa no kura o akoto no kora ene bem wade wo ade a waye no esese na nanom ya amamre kora ma wo kwasem na nyame ehu mobo so wa somdwem ehu eti so twetwe hwira egugu nsam so a ene wa ye tie wo ba chawan ka hwe anchile me onu na e ka chile me se aya me nko ni won ma ya osoma me ma wan na ka kire wo se me ma me no aya osoma me e ma me ko we yi ni nioma no ne baba ma ni yi ni nioma ni gu won no na ka chem se me nko da mu won mu enko sesa nioma ni mblambe siman nti aya o se me nko sesa nioma ni mblambe siman nti me ko sesa na mbesi mana o se ma do obema o 10 cedi ato aduana aduane na ewo fie odom o kase ko sisi nioma o kase ko rodros pacho enye da mu wonum no me ko ro me hu ne pacho me da mu wonum no bai ena we no madwa wo se de di kan boy ne beto wo na wo dem but de aka nyina de wa na wo to abema na wo ne dem enye za ba enye ne da mu wonum no ye me ame da mu no ye de bia wo dem no ba beda na di ntina na wo twe ne ho kora no pacho me twe ne ho kora on twe ne ho kora da bi di fo mo na mo ko edi ne kosi ne ma ne nua boy ne trust malady wadawroma according to asem o bedu woni mo soma me ekọ ho yeso ye ko skum ekoto ye maame maame din pacho boabe Evelyn Amachi madam Evelyn madam Evelyn ye kokoto ye no ono kire se akora we start se woni ni nnuane di agro no ka kire no se ye wunnuane no ene ni agro enwura ne dem number 1 won fa na asew number 2 won ka so nsire niema ono won de ne pe
no akosa ne ma bia ba be guo no wasi ese ni ku ne ma na nge se aha we no wale ne kwasem ana mu na to no so no nyese woto no mu na emu nyina te mu wase maame no na ekire maame na ekire semunim tede ne babo ne be ka nyinse ne baaye no ene pieye enti we na kase ne kowura ne dem ana mu start se o mu ne o mu twempa kakra kanti o sizi wo se men ko dem ho biu twini firi ho because boy no ye pe no ntie mo betimi the picture na my because ade na wa ye ne insect yes ye pe na che no anti IBJ I boy ne friend Frankie hwan no Frank Boache no ye pe no yeah enti mo fa no picture ne to so my ye we no enti mal bia wa huni bia o me che ye ne ne kwa so amale ne kwasem because ye ne nwa no na nyin se ene wadwane enti mo so me nwotwe ye huno ene wa take responsibility bia enti ye se mra so ni ana ne maame so nya se obehwa ga ba wo ana won so ate no anti ye so yentumi nyima ya dabi ye se be abamu ano dabi owo bia no ye hwe na cha ko ba abi je mo we ne fa no picture ne to so enti malady se de wo si di adansere de ne gese de ba no akamya ko yese ne ba ne hyere dem ana baba wo ya so no ho ana woni na akoda ana afi so no otimi fo otimi wa se ne mpelifo mka no ye wo ka wafo obeti otimi ni kunu ni papa we nkra we papa no menya asem ketwa ne pa ne to enti do be kan bia be man tase ai so ja yese be man we papa ne tai oba na chi se won ne baba ne yire eba be man na benda papa na ji atum o se nye ye yasem me nkabi eyemra se wonimu a baby o bi e ka kire ne se eyemra o enye de wote wo ye busa panyini etidi ai eyemra se wa ma sa ade na koso no onum se betumi achi ne kwasem papa no no kure se achi no ne kwasem ese achi no ne kwasem because akra no wo ye janka ne maame ewu na papa no a kanani tra ne so so be keke papa ne so ayi na ma ama ne yire ba adinwa ne na nyense bosome nwotwe wokọ hospital present achoma ko be mi nsa mom ye take asemu ibio Ghana fo mom ye nyina nka asemu ibio akoda ne maame ewu akoda ye otimani mu ne maame owu na wu efi a omutim no ne maame ekotena na wade ase ebre ye according to yani no maame ni din na wo edan so maame na wu papa na ko wale oba afofra ne mansia ede wo maba wade na ase wo ba ya ne ba pani afa koda di na ye ne yere ene na deda ne na nyema bosome nwoche akora papa se emfa ne ho emfa ye so ye ho obi antumi nka bi enti se saa na ti amum ye nyan ne tra na kora ne nkonu okowu because akwala nyem bosome nwoche waka hospital me sape obi ene wa wo hwa no akora ne maame se emfa ne ho papa no so emfa papa no yiri se emfa ne ho papa no se emfa ne ho titi enya akwala no hu a metwa so wiase nyina enko se be wiase ma wo ame nwu ye nyina mo de ba be tim akem se me ni ba se ma ene ma ji obi ba ntokwa ene ko etiti enya no a yenya no no nko because papa ne say eya ono anasem obi atumi nka bi ti Ghana fo ye nyina ye nyeje kwasem papa ete say so nyame anu o frame say so a eye manager hu e me de pa obi frame say udi di say Rich bi ma wano so e frame say Richard down so wonu nu aba ho na epani acho na epani me na me last born o kra wo ye last imponi ene o de o ma me film kafra na wusa pa na wo say more than 7 years and 8 years. The course who feel we a dinner unim found. So I mean, near my many of a planet. Now, your mammy free muntem. I'm papa go for bars, and no, your mammy from the alcohol for ban and corny abets and edge of a bank. Or ban a buy on fire and batana on my or no dinner my sex and a buying. As a young man, one kind matana mano, and an abania idea, or soon you any say, Menco in chain. Now, as a buyer crown, or bombing your bay, some ever paco conscious and a cassia, or some in bay in all day. And Quasia some say no michino. And I don't know, may come a platform man of face to say, Eti a bo bay ya, a bra bay for two nano, Eti a bobansan. The P.O.B. a bay for. The P.O.B. a bay for. Bible said to only dino cra, why need to obey high? Ki dino cra, a casanqua assembling that which I may bono.
because what told you no cry when you be born here be ye be to me now da kwasem alidi but the ama Christopher ye nanti bebreba ye bufa so ye ni no kore Christo ni pa no odi bone odi tro o kasem ohun ye atuni nua so o wi okobo bi pe yi kwasem ose hwe kwasem ose akra me bayifo o papa ono ne mane de obi anya bayifo ka say papa kokwan so na ne ka say bia menwa yi na aye na ne ba bi kura de oso oda so na na menwa yi e de second sin so a o kunu na ze menwa yi de bayifo ano sa na mo pa kire na se kwai o me de akotonam so ofie ho ano afi kura de ono adwane na wa amane bana ana ono adwane wa amamba okomani bi na ne bana bo wa o se odi ne be ye agu adwane ma ma Ewurade nyankopon abayibo Ewurade say janka bia ye bayifo janka bia bayifo akwa bia no ma meta wale so ndi wa bayifo da so afi kware me kusku a ejam papa akofa na se na yiri nti but the miska jam am papa maniska na ma me na ibe afre so de open o de ma na me de akusku enso men kasa me papa ba me bo na mane a onka hwe na mo ka kire mo papa na onka hwe bi onu ntimi nkasa menim de ma me ne no waso do malidi waso papa dan kasa eti ebra na akoto ewurawura boy ne dem no mo ma hu acho nyamenum no kwade obi ehu na maame no anka nje no run dem no ne nwa na che sasam na maame ne kan oboa enya no kre no ne nwa no mu ina na kohwe tv one dem omodoso nti ebi a omo teno levera ni bina omo kohwe omo pan no obi akoda na oya menwa isi ne mana osene bano edi egu onsi man no na daroma ontimi isi ne se ne ase ne se na menwa afa esi amano na ebi a ne ba no to aduane bi a enne me hu no ama ne bi edi na rampa ye wie case we ya ye mfa kranko social welfare ne kwasem mo fra Mr Patrick Kram ibj mo me fra Mr Patrick mame na ye musa asem nim na ye mfa ne nko because e ye nsemmunu se ya nhwe ya kora bewu papa no ne ne yere no papa no wadwofo papa no maame na ta abon atagu nanu no hwinim me bla kro tin me bi na o man is ka the hospital papa na chasa boy na ni nua na onyama ne ne ti na ko penda ama no awo o mu kro mu a otim o sending ni scam na ibj boy ne picture ne we ye hwehwe no so na mani dwane awai maame na mani dwane pauli mo fa boy ne picture ne to so ma ye de oni ni nua na da ye pe no no de enti a wose me ma ne baba ke to na aduane ne se me e benfo se da no una su niska inti osuma ye wa hwia je mu se abrantie nie bro no kro be so no akotana no dwaben afijasi dwaben ye pe no ache no dwabe fo madawro ma dwaben fo amuni ba bi otene maame amana ko adan oni ni nua ba adanyem no botome nwotwe ye no ninni akọ ha adan ma no dwaben enso male do so woni ba bia ne ba ne hye e ma ne be hye wo e janka sem e mo bo obia ye janka wo ye bayifo Ghana ha abayibo ebini o ejanka bia bayifo yen kase bayiye no ni ho but e wo ho ma de wo gidie mi sa na mi bu ne kwasem bayiye wo ho Bible abodin ti me de mi unsa de bi o ba aburu mu na wo but se wo gidi a ne bayiye ho adwuma na wo nkoka no a na se wo di wo no kora ene oni ni asem so de mi kire yesen tomago ti wo ba bi e ha ne kwasem emra wo woni chichiri petrol nsa ho opiti wujam because na petrol na wa yesi eti se me di nyame super panante boma bra bokronkron a beye bia ni intimi all the mi kire ti opa male because eniama de obi se de bia so pay ntokwa kwasem so ntumi ye to mo ba hye de bia ba se wo ni pa no gina yie na wo ni nyame pa na nam na wo di no kora obehye nanso but the way a enkura nyanka ye yomusa no adwen kule kusku dis ka mon what so ye kenka bi agoto me ku school a ne baba no me de me phone se me di se o hwa wateteme akọ hu ba bi am de hye wo di esie me phone maame na tetew ne baba ateteme de ateteme ahu ba bi am de phone a hye na me ku school ba wa yi phone no ase phone
mekɔ kama amene se me de mensa kan ba no be ma police for achematum Young Koramini, Mr. Patrick and Kasa. Hello, Mr. Patrick. Hello. Good morning, sir. Good morning, Eti. Hello, Eti. Eradia Dumo, now sway. Naminado. Mr. Patrick, case bi wa ha. Akoye insect. Akodebia. Ni maami ewu. Na ne papa akwaware oba afoforo. Oba afoforo ne ma na odi omo ba ye ne baako. According to akora ne the first time no boy ni repu no. But the etosu ne de ekoye safe akoye mpratwe. Ene one na deda na akora na nyem 8 months. Akora ne nyem 8 months no. Akora ne stepmother no ese mfa ne ho. Akora na papa owo ne ba ne se emfa ne ho. Yenso emfa ye ho. Obi anu obetimi aka asem ni bi na ni fi asem. Wa obeye kro bebo odua. Ena ho. Se akora do 8 months. Okwa hospital me ensa pe. Boy ne so ne maami akọ ha dan ama no esi dwaben ama na dwane akọtena ho. Eti case we ye be ne den. Wada woroma. Mpacho omunfie no sen be ma no ne oba no. Agoto wo sen. Ani wo 22 na be ma ne. Yes, so be 23. We dey anu e din abusiafo na anyanye mo omo. Achesa ho metekola. Anyway, e was say be ma no yetimi hia no no wo hwe oba no. No wo. Say wadwane akora ne papa nso ese mfa ne ho ye nso emfa ye ho mo obi enka bi ti yenya akola ne sana o ma wadu 22 ni ti enye social welfare for issue ana ya na wonyem no o mfa hin e pese ehun se wadu 22 ni ti enye social welfare issue ana social maintenance concern abaya ni hia. Okay. Yeah, nkwala nkwa na ebe omu ho ban o. Mpanyimfo nyina we vulnerable and she needs support, she needs assistance. Enti untimi nka say wenye 22 ntimi anyem na o mfa no ho na memfa no ho. It is not done. So say abrante ni no ha, the parents should come on board and support the girl. Ana mo penso a mo betima refer mai. Pese refer man because maame ne de onye ready ye call maame ne ho no. Onye ready akwa ne papa nso nya ready. Takwara no eno ane so ne na mo awrehuo mo. Sometimes untimi blame nkofo bebre because in the first place I also were rape. I don't even know why ya na police wo hon so. And clients are mo bo ho nyina wo mo kasa ya na mente ase say ya rape me na meditifie. I don't want to report. Into at the end of the day by be adru no there wo there refer mo maye. Mate omo baba. Lady has to be protected. E pa cho office. Mpacho ai. E yom baba sesia. Kevin de omo baba sesia. Na ya take every ho why. Mate. Acho nti case we na akoba no cranty me papa fa adwan ko de bo metirim kura plan. Oba nti. O papa de dua be hwe utirim. Se why dey? Se makobo nabusu afama ya. Ene se we de mu wie na mkwa na se unti obiem. Patro wana mete. Ene se no obekum. Waba he ukwa wonkum. Ene ye de ne hya ne nsade. Wugu nsugu nkra. Ama oba na bobo edua so obekun. Ba kon wo se mema nwo no no be. Ena ai na Abraham pamestra o mu free social welfare pe fa ne komanhia wai. Yenko na asante ma. Na se asante amamle mu obi tumi ni nua da. Enye nse no na wo se wo yabusua pani asante. Kuma se bontene so abusua pani. Se wo baba. Wo yiri baba e ma ne na da na wo se enye hwea. Na na no nchirem. Na mra ne so nkasa. Ifo brem. Mala ni midase. They say wo no ko school wey. Osi o ayakoto se obibika. The entia no se imema ne ba keto na aduane a no wabọ wan. Na se mu no ho chele no na me ye adwuma. Na adwuma na me ye no. Edi adwuma. Na me ye aduane adwuma mu. Wa na wo no aton. Da bi omiko obi na no. Ukoboa no. Ana o mam ya day bia week bia o mam 1.3. Nti o ba na ka say adwubi
o ko school na woni ska de be do eya wo maame no eti fa usika papa wo mienu enti fa usika no bo ne besa me wa de wa mam bosia na komo di akula ntime meye na because o suma akula suma ese ye nko enwiadwem di nko di dwambla na me se ani adwubi komo de ne die ye kwa enwiadwem wonu ma kwenkwen wo ntime to bi di abla na me to kwenkwen ni bi na me de blem ta akula ni di na akula nso no oyale na na no obo wadada ba na minnim ana akula ni di nti odi na firi wonu mo se adan akula ne bo wasa adan kwenkwen na me to bla akula na akula ne bo wa endi anu ne nkwada nche na eyam bi agume na eyam na egume no ne manu me kosuso mumu a oso ma mi nso nu ti ne last born na wo wo no nti aya o ma me mfa ne last born no me de me sakula kanokola o ma me mfa no eja mo papa de wo ye bi o tasai o ma ne mane ne fa no nti me mkula de be yi no wo ne ba last born me mfa me nsambo kula nso nu sa me fa ni say aye yi say da by wukule skadi awaje maame no mukule skadi awaje wukule skadi awaje se me juma no ase me first kan man to aja na menim de o plan unity juma be me ko ba bia na bia 50 cedi no or the treasure so am say wa first kan and discount chese kwanya wo de o nam so ni de wa ya o se enkoa bi ena o papa nso gira maame na chi ya ma de a nya ehye ya ha ma nyame kren ya ode nwene ye de ebi mu de no because wo hye pa na agurade nya ko papa bayi nya bayi pa ya kan bi ya de bobon krofo yi bi dia ba cho me ko fa ne ko pot school na me de no aduane class me fa na ade nsuo me ko fa ne silver na sa ne da se mi se me de no aduane class me fa na ade nsuo nti se me no aduane kitua bi ofi on na se mama me papa ma de onim papa won mama omu bia me papa ba obebo na mane me papa timi kasa san na odidi batam ende me mfa won ma yedi na misi won nti omu no aduane kula na mikosoma ose me de me nsa yi masu nti wo ma me nyede wo ma me nso aduane na che sa san kra ne kra ho ye ne ta wei o my lady ade wei ojemo nya na onwale yo yembese be kan sem abusia ya kase se wo picture pa na wo hwe oba ne ntini na ya emania tin kwasa asem a kwajo metimi de fio ka me de picture ne cho do ayi mu fie ho be fio nanu ya friday ya na me bla ba be penti me da mu wonu ma wa twitwi ties ni so eno kula fili wa kula me bla yi wo twitwi wo bi mu ties ni da so ti de ti asem na ba asem na asem ewi asibe lady asem you know omla kakra asem my lady ta o twentoma my lady os ndi me ba chiwo kasongo ntese 6 months atade no me ba kasongo ntese 6 months atade di nkrofo mani 6 months owu onti me ba chiwo oso no na nka nchem session man ko ran baba e man dem won ne baba na o SS1 onumbokula ka achile onumbokula ya me ye ya mi senior man na say na say ni nua be ma no e ma mi sikasa me koto ade emble na ne baba na efle na course no timi ka chem say ma adua so ni kunu yi die ejimi firi oko ejimi firi oko unia bema one wo da no na wo no ani ayi ayo sese kramaya ya kramaya ya bu na ba ko fere mu ye o de ne wona akoye ejimi firi so kana quantum wano da ba ko no wo be wura wo dem ye chekere wa abai wa wo 22 years bema be wura wo dem no wo be da wa chekere enya wo dan ka be wo be wo chekere shawun maame ne kura se wo si akra wo si so ti se je ho no sa no maame ne ka se wo twatro bi no ka de kura bi o se wo je ho onye ho o no di for sembe na di da de so di for ti ade no maledi ya ede unya di wura ne konkon ade maledi wo bajeje ho ne ja di bitimiti ho asem na ba na ka di adea aye di adea mo maame abusuafo we pacho ye maame abusuafo ni ka chiri ni ye fle no so ho mo fikro o maame fikro be so mo siaso manso siaso ya Asante region ai tu maame mabusuafo ho ti dia kwaso idie no mo ye to mo nte o mate eno ti o mate no bia yi nani so de mapa
Damba Padia, or Montina, Montiminka. No matter. Adamba Pano, or Condebia, when you're about Cocrazo, and take us or you move. Ai Daniela papa suban bi Martin obi frɛ mi fra brochiri ɔsɛ ɔne ɔmo na net area na dwuma ɔde ne yere ai Martin de ne yere na wawuo ne fa so no na ɔsɛ gɛ no ne pe ɔsɛ gɛ ne de na busua be ware sɛ na busuafo nyɛ ɔda abɔnten de bɛ ne ma ɛma bi na ɔmo agimi na ɔmo kwa wade a na ɔmo de ɔmo busua Na mana yes. ɛna Martin no papa ne frɛ mi fra brochiri ɔsɛ na ɔne ɔmo na hyɛ wɔ na Martin ɔsɛ Martin ye within nia ɔsɛ sɛ woyi bronsa ma sɛ ya na papa ne Martin ne wɔ Sɛ ne nwa ba no bɛkae. Malady asɛm no enka me pɛsɛ bɛmɛn ene ne nwanum nyina asɔre. Maame chairman mon sɔre wate mon sɔre ofiefie ne yɛ momo dia. Mon sɔle e wo fie hɔ. Na momma o papa hu sɛ fie ne yɛ mo dia. Momma mo papa hu sɛ fie ne yɛ mo dia. Mon start gidigidi pa Malady anya sa. Die ye nua be ye papa ne die to me enye easy we ye fe ne chim ane ye chim dia ma papa no because you ko gina maame no kura na papa na ka cha se woni na be na me de ko court maame ye gina ho Malady nam se Abrampa Malady me da si bi nyame sha papa na yenchia ye tiefo ne ahwefo nyina akwasem Malady edi nkan mekọ akure ne papa so abusia pani santi kumase bonten so Malady abusia pani minnim no na manhu ni photo se me hu no photo anka be me de Malady nyansa pa di nyansa bi ni trim obi bebu sasa dai Malady di entime kasa ne se akula ye wu moja wona wa wonko akula yi ana wo ba wakofa ne se wo yire wona ase se wo yire wakofa ne se wo yire Malady ana wo ne ne te sabre wo no oba wakofa ne ba abedi uba ne nanyem ye frɛ wa ka kire abusuafo se enye wasem na nye ye yasem Malady papa no nsi ni tira so ba bi obi a wo ye ni wofo when says your friend is say ja me abusuafo ni bi so mo ba ya and say Malady your friend papa we say ja wo ye kwase mpani Malady na Abrampa nkabu ne maame abusuafo ni bi kra nko mo Malady efa ni nko mo kro na ye wa wo mo na Malady ye be ko na me se papa na ya masisi wan we a e be atem di nko na no pa yi Malady we e ya ju ada beta dia papa ni jimi me se sebi ponko abodo anka ni wura modam wo de maame na jimi a wo papa sebi wo magani utimi ka kire producer say wan ka asem ne nye o masem wo na ye wo wasem kwase ye wasem anka ni wudwuma Malady ye tia santimem san kwase asem ya papa we so anka ye twa mu nyina so afra santimem ye do mako gina krotia wo matiko e ka gwan so mo munsi kromo biem san kwase asem ya ne say eti medoma ha kumase abonte so e kan kwase asem we na sebi nananu mu tie Malady ye free ha ye komanhia awosi ema na asante ma eti na sa bebe yi ne papa ne betima tena ehwan ha sei edi nkwase me wo montra ha so montra ha na ba bia be pede am mo no ye mo nko me hunu sa kwase asem e bi da abusia pani a wo da busia no na wo ba do bisi akonya so Malady da bi abusia no kro firi mo so mutu na dia ntam abusia wo firi papa kro de sei esu ta kro bayi esu kro dida manda Roma abusia pani enkosoan ya kan se enkosoan anade ai sompa yi ma firi mo no se abusia pani mutu no onim de woye wo kwase pani we odi abusia pani a obe se abusia no Malady obi jimi kura no soso san kwase asem wa ba no ma ejimi na wo soso we sei ye frɛ na ja ba no ma be fa wo baba ene na nyem wa wurepu no soso atwehwire gurepu ne so senye yasem kwase pani eti wo Malady mate ebru sanyema wo yei enyema wo yei ti sai asema sifie ne ese papa o meche na dwo be kire ne sei ena ya me wade enti o be kire ne sei wo di abusua ni wo fie ni o ai eti Malady wo de ese e bia ba fie ho sa akonya wo fie ho obi afo obi se bi na abusua pani ese tinem na kire wanyo papa o be ka sei so ne sabe nam tiri ho enti on se onya nyansa sem bia nka
enti no work kan kwase asem we na maladi memra awura no so we de wagimi dada o se adwene ne wo fom enti ono me nka ne hwe o se eye ne dan ne dan na eye no no de akodi ba me ba maame so maladi hwe ei maame obi anwowa oniu the be se maame woye batan na ne nso no anka woso aho maladi nko onyimi saa abusiafo mewe aho di nti ameka se mewe aho ne se maame no efrimo eni nti no di omo pese omo de ye omo ma no e no omo de ye omo ma susu ampa asanka omo maame ankasa etiasia abusiafo anka semwe anka be the biggest case ever na so omo maame entiase abusiafo no so esi wenyinsa ni nua eye issue ben eye case ben ebusia ebusia family eno na ye maame ohini ni aka epesi ye kọ ahemfie ne ye bisa se eya de papa se wonu nua ebe fa yefu ye to me ni dem nim se ga na ha de ye njisa de ni ntu so other countries and njisa de ni ntu mo dia ye Ghana fo de ye bibifo de ye musio and the maye ebusiafo no ade omo pese omo ye no enye the children have only you guys but mo pese mo ya na mo disappointing mo free although say mo frana ye nkolabo ne sem now so as a family then say mo ye mo stand e ma mo frana maame no esi ne ba no wa ma ne ba no nimbe bia ne ba no wo wa ma ne ba na akwa rent dan e wo baabi nti maame no so ade odi ye obi ba no onke hu se kama e ye real obi ebetimi dia ye ne ba ama na abro so eni nti ne yesre ebusiafo no asem we nya asem a ese ebusia no etena so na so moye ma adwen se eye fala san se omuni maame e wo wiase BBC a ene ye mofrei BBC a ene ye mofrei maame no udi mofra nani efia papa no eni omo maame ankasa watoa nananom e wonsi adusi ye no mpese mofra no ebetime fi ho adenti na step mothers for ni biti saa sometimes won step mothers for no ebinum eye ebinum so nye obi kwa wo ho no ma uhu de wi on ne step mother ti a obedwin se onu ane ba esanse oni baby adachi bi ne ba ebekọ ye nia ye wasase wezebusiafo ye bekọ nti no step mothers for ni bi etuti omo obi ba eye esanse oni baby adachi ne ba ebekọ nti no asemiye ntina so because ade ya ne sa bofa na o hye yefu no ene bebre bema no maame ne hu ne se wama na edwane o na so esunsanso no ebeba no so papa no nso nye na adwen se obegina e de ma ne man ene nti na ebe make sure se ye be ka asem no yare hosem no se yare hosem nti ye be ko bibi ebesi bia de beba fidiem hase na mama be chire no e de achire me busiafo ha egusa emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment na wa share nso e de ama woni bi bidin e de kechi mami esi NSM ye be sanso e di shimu e wo hase nso e bi busiafo